40 تہِ کوٚرُکھ بنٛد ایرانس عراقس منٛز چھِ واریاہ زیادٕ حالات خراب اتہِ چھُنہٕ مثلاً کُنہِ کِنۍ پکُن تہِ بنان کِہیٖنۍ مےٚ چھُنہٕ سمجھ تران کتہِ چھُو تُہۍ یِم نِوٕز انان السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اگر ایرانٕچ کتھ کرو یُس پتھ کُنتھ سُہ 12 دۄہن جنگ گوٚو سُہ جنگ گوٚو تٔتی تمام تمہِ پتہٕ نہ چھُ ایرانس پٮ۪ٹھ کانٛہہ حملہٕ گوٚمُت تہٕ نہ چھُ ایرانن کٲنٛسہِ پٮ۪ٹھ حملہٕ کوٚرمُت نہ چھُ ایرانس منٛز کانٛہہ نۄقصان گوٚمُت خۄدا را مت ٲسۍ تو زیادٕ اتھ انڈین میڈیاہس پٮ۪ٹھ بروسہٕ کران خبر کرُکھ ویڈیو چھُ آسان تتھ چھِ پلے کران امہِ پتہٕ چھُ پٔتۍ کِنٮ۪تھ بیک گراوُنڈ واریاہ کتھٕ تتھ منٛز یِوان وننہٕ تہٕ أسۍ سادٕ لوہ انسان أسۍ چھِ تِمنٕے کتھن پٮ۪ٹھ اعتماد کران دوٚیِم کتھ چھِ ونان دپان 40 نس گژھِ نہٕ کِہینۍ کیازِ 40 پٮ۪ٹھ کرن حملہٕ اگر 40 گوٚو خۄداے سٕنٛدِ پاس مت وٕچھتو یِم نِوٕز مت تھٲیتو یِمن نِوزن کُنتھ توجہ وۄنۍ اگر کانٛہہ وٕچھان تہِ چھُو خۄداے سٕنٛدِ پاس مت ٲسۍ تو شیر کران یِم فضوٗل نِوزٕ یِمن نہ چھِ آسان ہوٚٹ کُنہِ تہٕ نہ چھِ آسان ژوٚٹ کُنہِ لہذا عرض کر ایرانس منٛز چھِ حالات واریاہ بہتریٖن تہٕ انشاء اللہ تعالیٰ 40 گژھِ یُہس پٔتمیو ؤرۍیو کھۄتہٕ بہتریٖن اندازس منٛز